January ni somni pakwa sang ni somni parugani United States hianin India in Pakistan hi voitam tak alo thlang to thina lo tran to thina amar zo heituna chonin United States te hianin US citizen hena Pakistan rama hian zin su tin advisory chhuale dai mayani ti chuanin voitam tak United States hianin India ai Pakistan alo tran to thin na te kha he video hianin kan react tel don bokani masabela chuanin he United States te chuanin travel advisory chuani entika nge achua kan ti chuanin Indian Republic Day ro puida kan lomni European Union te na khang agreement kan sign ni khatiang chhovela khanin January ni somni paruk sang ni somni paruka khan United States chuanin he travel advisory hi alo chua tuna hianin Pakistan hi level 3 a he level 3 category a da omje chu reconsider travel due to high risk Pakistan a hianin in zindo da ni chuanin in ngai to thale nge ro uluk takin in ngai to ro te in United States te hianin aram mi pui te hi acha ta ani amaro chu India a hianin Pakistan hi alo tan na sa to thin si enge omje United States te poi hetia anti ko lenge omje ti po kan riek don mo ka riek cha khop mai he kan riek ang amaro chu he kan soi le lo kang engwange United States te hianin Pakistan a hianin aram mi pui te zina phallo India rama chuanin zin rau te tourism thalutuk amaro chu Pakistan te hena hianin ngatinge zina phallo kan ti chuan ama sabera chuanin misualan tamlu to kani top maina adolia chuanin hel hawan tam terrorist activity atam he United States te hian asia adolia chuanin in ruk bona alhuar kidnapping anasa chuwang chuanin zin su atiani adot le chuan he rap thak khop mai zin su atina chan pakhat chu Pakistan a invasion chuan hel howin engma warning om lowin an lo beyang cheu den mai operation sindur lai te pokhan United States te chuanin India in Pakistan kha atan deuh lek zok thina ni operation sindur India in hel ho la ka be puya thak hel ho ponilo Pakistan khoi hel ho mo kha la ka be puya thak lai khanin United States te chuan Pakistan kha atan deuh lek thin zok ani amaro chu heitu na nge kan hmu kan ti chuan Pakistan a zil su helan tam lutuk ti le dai oi khatiang vel kha ani ti chuan Pakistan a in zin chuan henga te hian kal su a chan chu heng lai hmuna in kal chuan helai hmuna in kal chuan hetiang thil thalo tak in to theina chan si atam khop mai an tia chu hmun te chu nge kan ti chuan airport te mun him lutuk turangai airport school te yo damdoin te yo places of worship an sa kho pathian biak na hmun te tourist spot sarkar building hotel bazar mall sipai te om na hmun sipai military base khoi mani bus terminal ti ang chi velang chi zong ate pokhan jin chuan ti khoya ma akal theilo ti na ani tuna hian Pakistan a hian mizoji ha Pakistan a zin tum te in lo om ve a zin chi mi lo ania ti chuanin adon le chuanin level 3 mai ni lawa Pakistan Pakistan pum pui kha level 3 ani amaro chu Pakistan ram chung bi ga pokhan level 4 level 4 om na bi ka oma do not travel zin su antia a chan chu nge kan ti chuanin assassination in thana le kidnapping attempts in ruk bo tumna heng pani hi helai muna hianin atheng renga atheng regular lutuka chuwang chuanin do not travel anti top main ni United States lampang hian hethila hi United States te hian in rammi tele Pakistani origin US citizen ni ve si ang chi ho thena khanin advisory chuwa he advisory hi chu zom ve keu chi ani mo ti chuanin hetiang hianin United States hianin zin su ati lai hianin atan view boxia Pakistan hi tin mani alok ram tam tak nena khanin hang an visa te ha cancel sakani khang zia hanin Pakistan te po ha tela India chu kan tel velova akhatiang kha ani cancela atana te zin su ti le boka kan rie kang kumsang khat zakwa somnga atanga kumsang khat zakwa somriat inkar khan United States le Pakistan the an thokho dun sar ani Pakistan the hian in US atangin tanpuina andong na sa mani sumle pa ya te ral thoma te tanpuina andong na sa tu kani kumsang khat zakwa somnga palia khanin United States ina
abul United States bul tumin kami Paul pakhat sito kan ti kha Pakistan zona zoma adolia kumsa khat zakwa somnga panga sento ti kha Pakistan chuanin azom le bokani he ga zoma wang hianin Pakistan te chuanin si enge si pailam panga military training te economic lampanga chanpuina te andong na sa emema amaro chu India chuanin azom ve reng lawani ti chuan kumsa khat zakwa som sari pakhat Indo Pakistan war apo khan khata apo khan Pakistan si paite na i rap thak tak an chet na te kha eng evidence sa thalu tu gani amaro chu khatianga evidence thalu tu ka po khanin khati hunaya president Nixon a chuanin Pakistan kha atran thowa atran mai ba ka Bay of Bengal khumi tuipuya khwanin United States chuanin USS Enterprise long lian deuh kha jet fighter te po trum theina ang chi kha kha India vo nan te India on pressure nan te le Pakistan a support zia ti lan tir nang khanin aron tir nge ani mo ti cha adol le chuanin Afghanistan le Soviet te anin do hun lai kum sang khat zakwa som sari pakwa le kum sang khat zakwa som riat pakwa lai po khanin US chuanin Pakistan hiron mangtang kai khop maya Pakistan na changin Afghanistan ram chunga Soviet sipai te kha ava bei thina ni khati hun lai zong po khanin India chuanin Soviet tenen khan relationship kha that takin ala maintain char thawani ti chuanin kum sang ni pakhat atanga kum sang ni som chawa po khanin Pakistan le United States te hianin hel ho laka be pui han lo thak dun ve nge ni war on terror kum sang ni palia phei ka chuanin NATO ram ni sila wa chuanin United States ina ram pakhat atan pui ram pakhat ne na thok ho lang sarber chu tonge Pakistan thawani kum sang ni palia de to Pakistan te ne han war on terror te an lo te hel ho lang hanin be pui ten lo thaka amaro chu tuna kum sang ni som ni parwa chuanin US te chuanin Pakistan rama hian jin su hel ho an tam lutuk tile dai mai ani mo khatiang kha ani engwai nge US hian in Pakistan hi hetianga achang in thadeu in a trita achang len visa te cancel saka achang le bethai mema hei vai kan ti chuan India counter na turani le China counter na turani chu zong chuani mo US hian in ama tan chuanin ama ro puizel nante le khoi hmuna po khatianga control le thunei na anei ve theina tura tang kha chuanin tho pui hre kha anei lem lo ti kha alang chiang em mai ani so ma chuanin United States se po ram ro pui kan tia adikreng mai an advance khop mai ama ro geopolitics angangat phei chuanin India hi min chan lutuk lowani India ne na US in car hi United States lampang hian in ronti siat hi puyan ti mi lo India min control theina tur tan le China an control theina tur tan suan mo India ne na kan relationship hi United States hian in ti chiata Pakistan biak that po poyati lem lawani ti kha kan shereng don nia ti zong khatun tumata na kan react thei chuani